tuilet nuwa avoi khatna tan Mizorama rel alolu veta avaro pui em chumi tero pui le azwa turin ABL Rail Rider Agency te chuan ichuan velo kan hlawa rail ticket atlom thei ang berin kan lo pedon che ani milofia veta che 8923219969 a hian milo kolla engtiklai pu in kan biak thei renge ola tunlai chu misba an la riau mea achan po engdang wang ni lovin misba hianin state boxing championship kumsang ni somni panga anti don jan vela khanin boru karon nei hata boru karon nei hatta na po khamisete boxing academy ya zirlai zong te chun tel thelo wang ti in kho kherna restriction aron siam tikhanin eng mo soi sel na te po oma fakna te po tho boka khami chung chang kha tun tumaron soi kan tum hi hani lova khami kha achan han ngai to chen chuanin ni professional lowa khanin engeniang dan fel takha alom ve boka professional khel chuanin heta professional lo tuma tournament tuna kan tiang chi the an khel thei lo ti te po kha boxing khaching chuanin soi dan ania engpo ni se kha chu boxing huang ania anti lo tur anti poni chuang lo khatiang khanin ngai dan akal thei bokong chu amai ro chu pol pakhat ve lem ti tiang heta puitling tak turanga ngai chi hianin soi no hianon kai chhole ta mo chu enge chan kan thi chuanin misba lampang hianin boxo act ti teng tum kha chu boxer than khat te hi misba member pakhat hianin ashwaya ti chuanin ama sha cheng tu te chuanin an soidan chuan hepa hianin tongkam a thla da ve hrim a me chebek ta na te po a sha thiam lo tan chuan ti te van han soi tak nangin tongkam bol loi han ria thiam vak ngai dei omin ka shalem lawa ke chuan chu chumi wang chuanin boxo mo no kumting lo ni wang khanin boxo ang khanan khalta nia boxo case chu dan sakai kan ti mai khania thiam chan har mai ania chu thenga te po chuanin case ni te po khan oma chunga a victim hawakha mo a victim hawakha kheran phalta lo ni te chon tuna screen kan muang hianin Mizoram State Sports Council chuanin Mizoram Boxing Association lampang chu lekhan thon ta ni an thon ni hi September ni somni pali ania Mizoram State Sports Council Golden Jubilee 44th Mizoram State Boxing Championship ti tora hriat tirna antia thopui du tak Mizoram Boxing Association in both sai Mizoram State Sports Council MSSC Golden Jubilee somli palina Mizoram State Boxing Championship lungleya khelmeka boxo case atur tu victim meche boxer te khelvein phallo nia puna chungchanga Child Welfare Committee CWC Aizawl District atanga Mizoram State Sports Council in Shetina kandon bo zuin he in puna hi thudik lo ania mo chan thatak awanga kheltir phallo in niti in soifia ma chu 44th Mizoram State Boxing Championship khelmeki titop ngal tura hriatirin ni Henry C Nelron Kima Secretary Mizoram State Sports Council di kan muan noi han ti chuanin he Ministers te Chairperson Child Welfare Committee te Mizoram State Commission for Protection of Child Right mo District Child Protection Officer te po an copy an serve bokani ti chuan heng ho hi nitani ti hianin boxo victim pathum te kha kheran phallo ta tina ania engpo ni se he thila hening ngai dan omle thei tak viewing karinga boxo ansoitina prevention of children from sexual offenses ania dan sakei mo dan lo em mai kha ania he dan hi chu lo mani top mai han soi ye don chon hun a rei dona ti chuan in soi fia tura shetirna andon nuwa khanin misba lampang chu hanin soi fia ta ni ni somni le palia khanin soi fia na an thon ve ta ni ti chuan in khel extra ti hen heteng hen kan muwa misba anin soi fia September ni somni pathum kumsani somni panga tholani khan Serchhip District Boxing Association SEDBA set ba mo chuan an lom lo na Mizoram Boxing Association nena an thlena MSSC Golden Jubilee 44th Mizoram State Boxing Championship 2025 an boxer le unofficial tho te teltir lo an tum thuan shil set ba chuan mipat me chet na lamrong kaya boxer te lo khoi thina wanga boxo case wanga jail tang mek misba ROC chairman tilal thlenglia na thlawang misba in haw wangin kan district Iowa khel tur meche boxer pathum boxo case file tu te khelve in phallo ti kan lo ria boxer te thlawang hawlova a khoi chingpen tum tu thlawang misba in a hau zoki
amak kan ti hle ti in an complain thelua chuan an ziak lang nge ni an ti ni hemi pokso case a hianin apoimo ber mai chu an shem mek ti mai tiang sete boxing academy nei tu pa ti don chuanin a academy kha anupui mi na da to a maro chu sete kha ani ti mai teng o hemi pokso chungchanga enge case te po lo police ne na lo zual ko khati nga lo tivel tu khani mela han soidan mangin mo boxer thren khaten an soidan mangin enga po chu ni se misba hianin mimalin huat na anghin kalpui ma mai mo apui tling lo zia ma mai mo ti theina la hi omin ka ria boxo case su dang dei nia heta sete kha alova report tu po ni ma se boxo chu boxo ni tho tho mo boxo case anga case register thayani chuanin a report tu kha poimo berpon ka thelawal lova report tak tak po ni sela setia po lo ni sela mo chu wangjan a report tu setia alo ni bok khernen khan an soidana tizel teng o he thili chu ka hrechiang big lowa ma se a hrechiang ten an soidan chuan boxo case a heng mei che pathum te lo boy pui tu hi setia ani ti kha an soidan ania ti chuanin kan siar thajelanga thu cheng kan thianga chuta chuanin an in soifian hi a fia to kem thutling ani ti hi kan lo chik don ani boxo case file tu te khelve in phal lo ti kan lo hria ti te po he an ziaka anavio donin ka hria boxo lampang tur tu te mo kami phaya zujin mei che boxer pathum te kha setba chuan heng boxo victim pathum te in khel phal turin misba chuan an ngen na a lo ting lo ani chuan serchip district atanga boxer le RNJ official duty turakal zong po hroi hovek an tum thu thlengin an complain letter a hian an ziak lang ani antia misba in boxo case file tu meichhia te han lo nol dan chungchang hi child welfare committee beng alo thlenga han ni chuan malang anin Mizoram chunga sports sang khai khom tu Mizoram State Sports Council nena thu a thlen hemi chungchang hi MSSC po in angai poi mo leya September ni somni pali kumsang ni somni panga ni lai ni khan thu chua an siam ve nga la boxo victim te anti dan chungchang hi in safe turin misba chu a hria tirani anin safe ma chu 44 Mizoram State Boxing Championship lung leya nei chu ti top turin hria tirani ti chuan le hei an phu tangin September ni somni le pali lo thlen chuanin misba chuan in safe na an thon ve ngal Mizoram State Sports Council nena chuan mo hei MSSC nena chuan ti chuan heta hianin an tarlan dan chuan misba executive committee chuan he championship poi hot dan tur chungchang relin boxo victim pathum te hi boxo ek ang ani na midang ten an hriat lo na atan identity protect ani theina tan thilal hlim chhon bok nen he championship a hi chuan tel tir hri lo mai ni se tin a rel hetla hi an minute te pa vein karinga mo chu ani reng angem nge nia minute tel chia si lo hianin an ni chu tel lo sen lo ti te po ril ro chonoma heti nge an rel lai hian an rel dan tak ani ngem ne nge nia tu na hianin an tran munan lon thlak le ti te po chungai to tham takani tain ka hria heti nga boro karan rik taka hi chuna chan chu he thili an rel dan ni ta se enga tinge mo kan analyze dana chuan enga tinge he tilampang mo Serchip District Boxing Association te henin atira hen heti em an lung oilo ti hi hanita ne chanchu hemi ang hinita se an identity protect mo an identity hum himandu awang hinita se an hril fia lo nge nia Serchip District Boxing Association te hianin an thulak dana hian boxo case file tu te khel in phal velo ti kan lo hria boxer te thlawang hawlawa khoi chingpen tum tu thlawang misbain in hau zo ki mak kan ti hle an ti ni chuwang chen heta hen thil in enge niang thil in moton lo hi om tlat maya chuta chun ania ka ti zo ka chu Serchip District Boxing Association te hianin heting hian silfia na dong ta se thiam lo na chan tur hi omin ka hrelem lo wa identity kan thup sak du wang ani ti hi thu dong se mo a case file tu thlawang hau zogin tiang zog hen thu an ron chua kherin karing che lo wani maro chu tiang chon thun dong kher lo ani mai thei an thuron chua da na tang hian poni se kan ngai dan te po kan sui venga mi chungchang hian chia jel photila Serchip District Boxing Association Secretary ne na tangin nimina khan boxo victim pathum te hi nemin tlai darli haral mange ya han khelte na tura mala tura ngen na le an ngin na chu halo ting lo ni chon Serchip District atanga boxer le official kal zong te voina an throi ho vek tur thu hriatina lekha misbaina donga
misba office bearers te chuan nizana khan he thu hi soiho ngalin thutlinga an ngaya tukin dar sarila chanve khan he championship thlengtu lunglei district boxing association kai shroi na hnuaya district sang boxing association roi tu tele misba roi tu he championship thlenna muna ummek te emergency meeting kauni se ti ani anti tukin emergency meeting mo he tukin antin ti hi chu september ni somni pali nimin kha hani me alrei waklo tukin emergency meeting chu Serchhip district boxing association ngen angin he championship khel lai mek hi thataka zo ani thei nan boxo victim boxer pathum te hi he championship a an tel verem ti sak ni se tin anrela heng mi pathum te hi Aizawl district Saitol district le Serchhip district omte anni Serchhip district minga khel tumte anni ti soin misba dan ding lai mani omna district an chua chuan chumi minga khel ngei tur chu ani atina in championship tong taka khel theina tur ani don chuan Serchhip district atanga khel tir mai po he emergency meeting hian arem ti saka emergency meeting thu chuak chu Serchhip boxing association roi tu te hret tir ngalani Serchhip district lampang chu hret tir hanita holo tur la championship khel chunzom tura ngen ani chungin Serchhip district atanga boxer le official kal zong te chu an hota thauti an tarlang misba chuan Mizoram State Boxing Championship changni somni panga khel lai mek chu ti top lai lok mek ania Mizoram district sang atanga he championship khel tura boxer le official kal khom te chuan Mizoram State Sports Council thule la ngai chang mek ti an lekha chuan an tarlang bokani tia he lekha kan mulem lovani mo ti chuanin hemi chung changa hianin heti maya Serchhip lampang anna anil ruana ni chuan anon so yang othi chu thil thlen dan hi ani arinom chia lo em oti theini achan chu heti anga thu anon choda te po hian hei boxo case file tu te thlawang ho lowa mo apoi khoi tu jok te chanzong ang reng deuh mo heta ngai bel thei tu ting tangin sete a lo om bok nen hianin thil ain kokal noi me engpo ni se la ti hen kan khai kho mange engpo ni se a victim te hi an ni na thop sak ni tlang pu entinan kumtling lo te po lo ni se la mo kumtling lo te phei chun ni na identity hi thop sak nge tur ti ni chuta chon thop sak han ti khanin an thop sak tum dan kong zonga hi nia dan chu in ti zo mang reng view ma se ani na taka chuan hetiang hen varel kher lo se misba hian mo an committee ya po hen rel kher lo se eng ma sei lo win ngoi mai se chuan boxo victim te po hi boxer an yang khan tel top se khi nu khi boxo victim ania ti kha ngai lem lo ngoi top se mo chu chona dikani mai ni na identity in thup sak ti hianin boxo case file case nei tu te hi ron tel su se ti lampang khani lo re reng boxo case a victim te hi engma ti phal lo ti lampang hi ani lo identity thup sak ti hian ani de ta kha chonin an thenam khoveng te an chen tha te chon an seton tho identity thup ti khanin chu ti anga case serious tuk ti me ti ang apoi khoi thui zo ang khan an chelem lova chu wang chonin misba ho in soifia na hi ke chonin in soifia chun tumwia wa ma se tlem chonin hei drama de ule ki omem chu kati de ule kani zo amaro chu ani soifia hrim mi tha ma se boxo victim te an identity an thup sak tum dan khi adik lo katia a phena hian chu ta ka chunia ka soi chu a phena hianin boxo an case file na pa kha mo a khoi ching pen tum tu kha an ma ni member ani boka tin heta a case file pui tu lampang khan an bi huat sete ani boxia chu tiek lampang chu ru ruan akal lo theilo chuang chon misba lampang po henin hemi boxo case file tu mo atuar tu mei che pathum te identity thup sakan tum dan kong zong he diklo ma ni rem chan ta danga lo thup bo ve ngot khan tuma chu boxo lampang hemi case nei te hi he tiang zo hen thup bo tur ni lo mo entinan invenga mei che pakhat kha kumting lo ni ta se boxo case a victim lo ni se bikina poron kal ri su se minani nan se palang ngene school a poron kal ri su se ani na thupang kha tiang zong khani na thupani lo shim adu tiang kha nu kan adu le boxing a khel nga du le football a khelang association ang zo ani na lo thup sak chang choi hetian ti amak katia engma seilo se atira ka soita kang khan khi nu khi ma ni boxo case file tu te jinga mi mo a victim te kha anni tilo se ngoi se adikani me until ti na dal zong in boxo hian ma la lo shim boxo case in identity thup sak ti khi an lak dan he diklo katia chu ka comment ve dana ni chu tuna anti dana zo khi chuanin boxo case
victim pathum te khazu lotel shi su sen ti chun an identity khan thup lo shim in chui chu har lo tuk Mizoram chung claim te a hen mo mishing claim te jing a hen chuwang chuanin chutilai Mizoram chung a mishing claim te jing a po boxing khel claim te le zwal chunga ani chu boxo case a victim an nia ni na thup sak kan dua lotel lo pe ro ti chuanin an ni nan thup lo rim thredon tho tho chuwang chuanin tuna po hianin ani na taka chuanin heng boxo case a victim te Mizoram mi puinol pujong kan thre chuang hlene mo heti khopa bo ro kan nei chung po hian chu ani kinu ki boxo case a victim ani inti lamani lo ngoi khani me athup sak dana chu ani engpo ni se misba ina soifiana aron nei shimjimi tha ka tia maro chu kal le zel tan tura personal lutuk ang hian an kalem o ti hi tam taka nom ve bokania chuwang chuan film khurangai puitling rualom ko mania personal takin thil an kalpui ka ti mi lawa amaro chu personal ang taka thil kalpui anga an lan chuan tun ayana sa jok pan an la ming che mai thei ani lo chuan Miss Bashoi tu te Henry formation angai po ani to mai thei bokani chuwang chuanin hi thil serious takania chuwang chuanin ke ni channel point kanon criticizing kanon react ani tan big kanei lowa tan lo big po kanei chuang lo maro chu Miss Batena boxo case a victim te identity thup sakan tum danero amak kati ve dewani